Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. So we will propose for a CCTV camera to be installed at the wall, so that next time such incident or such blunder should not occur. So this we will keep in mind, and we will also make sure that maybe we'll write to the police to have a patrolling once in a week or whatever they can do. थिंगा फार्मिंग केलां कोणे आमी हे सगळे रिपोर्टान घालतले फार्मिंग कोणे केलां हे प्लेस फार्मिंग करपाची न्हू तर मुद्दम कोणे मोटीव आसलो तेका हें सोडून फार्मिंग करपाकू सो दीस हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड आय एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटी इफ आय वॉज आय वूड हॅव डन बट देन पुलीस वी हॅव टू पुट pressure on the police. Biodiversity board will not do investigation. Police has to do. WRD आणि ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ऑल्सो BMC कोत्तेली आणि ही आमची आता बोंडवल लेक हेची खबर आयकून ती सुकल्या म्हणून उदक सगळें ड्रेन केलां पळय तें पळोवन आमकां खूब दूख भोगली पण पळय कालप्रीट हा कोणें पळय हें ओपन केला हो वाल्व आनी उदक सोडलां पळय तें आमच्या पुलिसां ओल्ड गोवाच्या पुलिसां कडेन मागता तांकां धरचें आनी तांकां सिवियरली स्ट्रिक्टली तेंचेर एक्शन घेवचें